Mibango ya thirikari iria ikumingi muno na nikyo njokire guku kukinyiriria kaundu gaka ka Nyota program nigu andu maguku Kirinyaga kana ayuthi ma Kirinyaga ma benefit ta ayuthi acu mangi monde ungiroria Nyota program ni ambiriritie nonga kuthomera nginya list gutena ward yona imwe yakinyirie maritwa 70 anga kwari ward imwe tu ina maritwa 46 ya njokeine. That is the first. Na kuna ward ina nginya andu 12 riu kweri tutingiona ayuthi 70 o ward nigu turenda kuga na tutika kanereria maundu aya tutika tusipuuze hii maneno twire ayuthi kuna opportunity, grab it and run with it. Kama thiene ndirenda ku encourage women, youth na andu aria mena disabilities ate thirikari ni ambiriretie maundu ma EGP, electronic government procurement, na o mundu enaga company yake na upload nigu athii na mbere na kuruta wira na thirikari.